Después de un año de conversación secreta entre Cuba y Merca, ha habido un cambio de manejo para Cuba. Presidente Barack Obama anunció que está restablecer relación diplomática con la patria de comandante Fidel Castro y con una eliminación gradual de restricción económica. Así nada eliminar más que mitad década de una enemistad tipo guerra fría. Presidente Obama calificó el manejo como de pasado y que isolación no da resultado. Para ocupar la palabra de Obama, presidente cubano Raúl Castro ha dirigido su mes na Cuba, indicando que ainda tem diferença fundamental entre os dois países, pero lo mestre sinha viva com essa quina de uma forma civilizada. A ação de Obama marca sua autoridade executiva hasta abrupto, pero não por finalizar em embargo econômico para Cuba unilateralmente. Congreso e legislador da mestre actua de caso aqui. O anúncio vai acompanhar para a liberação de contratista Alan Gross, a cambio de liberação de 3 agentes de serviço inteligente cubano, que estava será por espionagem por de 2018. Agora o desenvolvimento de AUETA cambia a postura diplomática americana com a vizinha comunista.